Nak result election MP Lok Sabha Shillong Parliamentary Constituency haka South Ujileo Arja Arpusau ka Regional Democratic Alliance RDA ka Kenho ni Trailang hapreng ka United Democratic Party but Hill State People's Democratic Party kam shamlala ban yakun persya yakal air Prah kabala password haki Artli Legislative Assembly Constituency jong ka Eastern West Khasi Hills District kata hamairang bat mauthat raishan. Hamalthat Raishan kepada ke Khlem HSPDP bermikmat doba Shaklir Wajri ubadairu Menteri Ketanat Sports ke VPP lengba u Dr. Ricky AJ Singkon kalayo bankur arpusan hajar sanspa kendai pusan vote. Bat tam hadu arpu hajar sispa sapu kendai vote yau kertong ke seng Kongres uba Vincent H. Pala ubalayo lai hajar sauspa saupun riu vote. Ke Dr. Mazel Amprin lengdo ke kertong jong ke NPP nakani ke constituency kalayo kur tang lai hajar lai spak lai kendai vote karbau kertong ke Regional Democratic Alliance haka sharp UDP uba Robert June Kharjarin ulayo tang praspa saupo vote u Professor Lakon Kemau ulayo praspa shipo vote uba Peter Chalampan arspa khat pra vote bat ubudam nota shispa arpway vote. Hamairang constituency ukertong ke VPP ulayo bankur khandri hajar khandai spa prapway vote hakabau latam yau kertong bawan baan naga UDP uba Robert June Kharjarin da prajar praspa sanpunyo vote. Ukertong Kongres uba Vincent H. Pala ulayo kur sau hajar praspa nrupunyo vote ke Dr. Mazel Amprin lengdo jong ke NPP pan lai hajar nyopusan vote. U Professor Lakhan Kuma Hendrius Pa vote, uba Peter Salam Shispa Prapu Pra vote, bat ubudam nota Shispa Khat Khandai vote. Hadian ke jing job ki noi lam ke parti ki lapan paru ba ke jing ya lenti ke long ke ba bat ke jing ya khun Khlem pisa hendrai ke jing duai ba ke jing kersan ki la yo ban khet yo so ke jing job. Oh ada pedeng ke jing ya lenti ke jing tengah long ba shisha lamar ke jing ya khun ke long ba Khlem pisa tang ya kanong rem nei da ke jing yai duai ba ke jing kersan jang babun ke jing duai mentang yo khet yo so ke jing job ba kata kalong ba ni peskai menganong rem ke jongi ke badon ka donut ke jongi bangi kwa ya kata hok ba ke jing shisha ba ya ke shisha ka khuet hak ni ka ri ba ni ke jalla ka jongi bat kumjurung semua ban ai khublai ya baro ki nong kersan bat gibom chong kersan kumju bat kumjurung semua ban ai khublai kerpang ya ki papang ki bastom ki bom chom yo kalat ban thap ya ka vut ke jong kiru ni ke jing duai ke jong ki kala long sha ka jing job nam ta jongi baro lang penpau ke jing ai khublai ke kerpang ki pat ba baro wallah preng ke jing ya enti jongi ngi kumbangi du jing kerman namar kumbakalong mo kim kam long shu ka to politics ka ba long menchua ka ki pat ba ki mi ki penpau ki kersan ring kani ke por ka pementa ki pat ba ki kersan hendrai ha karkom ke ba jarjar tengah kwa penpau ke jing khublai ke ba kerpang ki pat ba baro ki bedan ha ka mairang constituency ki bala ai ke jing kersan ngi kum ka voice of the people party ba bangiyo kani ke jing job hamairang bat kumjuru hakari Khasi ba janti ahi baro ko Habatin pej bahagi kishap plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya